Chef yung kanain ta. Okay, matry kami kajar. Atin lang. So hello guys, welcome back to my channels. Today we are going for cooking rice with bambo. Oh my god, English! Ya, pura-pura ngasing leg inshet jah with ketang. अच्छा हमको सिखा दिया So sampai video ada berikut. नहीं Mau apa? Penat. Fish nih guys, ini kita bawa spider. Guys, kita hilang porihan nih, tak jempoi jah. Finally, nila poi kerja. Guys, kita pengennya pom siap. So guys, mentangan penifi kisla ban song hiau kau mah ban shed kumno tangan penifi sla itu.
Lai mo. Tem tangan say. So guys, yung tangan say. So guys, lai kaja. Tangan pinifi gini ki. Iklat klau bengisna. Style ha. Sila benodar ro. Manung ras rezeki. Tenteng nadapsna bandisha. Yeah, boy. That's it. Semabang. कौन है? कहाँ से आते हैं? प्यारी समझ गई. Halo guys, bang. So guys, bye. And ya akan biang ke next video नहीं. sa pek ke video jangan. So bye. Thank you.